بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini hiatud namo na isab maun pahadarat sin kamu, maun papamay bay sin kamu, iban haunu na inabutan sin pagpamahalaya, sin pagpangadji ini, na yari na isab kita niyo mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, gumanap sin pangadjian kabiaksahan sin kita niyo, amo na impangadjian bunga sin pag-iman. Mga anak kapo, kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, suhurun taniyo iban junjungun taniyo, pamaha suci pamaha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, habang man kita niyo makalamud hajumlahan si mga ipon niya kanunungan iban kalasahan, da hindi hababaw singgumi nagtag-ipon kaniya, damikyan bang man kita niyo makalamud ha mga jumlahan si mga sila anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tutungbasan adlaw kana. Jari niya masira kita niyo rito pangadjian bunga sin pag-iman. Imbunga sin pag-iman iabutan na to, amo na mga tao mabagbog sila hakalima la ilaha illallah. Damikian intanda pangilahan mabagbog sila hala ilaha illallah, aun kalasahan nila. Puas sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin nabi niya, aun kalasahan nila, in kalasahan nila, amuna indo maas nila. In la shahr wa maas alamatin tauyan mabawbuga kalima la ilaha illallah. In la shahr wa maas alamatin tauyan nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
inla sa iwan magmarayaw harwa maas, hajumlahan sin ibadat sa lagu-lagu. Mapuas magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, natapil in pagtaat hamaas, in pagbakti harwa maas, nakalamud. Hajumlahan sin sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuhan, basahon na mo kanin ayat. Amin pamugbukan si mga tao. Palman si mahasut si mahatinggi. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha. Wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Amuyad tu mga tuan in ayat pengajian taniu haruman. Palman si mahasut si mahatinggi. Wa wassayna al-insana. Naraak namu imanusia. Hisin nagdaak Tuhan. Hisin diak manusia. Harap pakain diak paina iban ama. Impang asubumay tayo Tuhan nagdaak. Hikasan niyang baha. Mga Tuhan. Impang asubumay tayo. Injawab niya. Di magdaa kinallahu ta'ala. Bambu kunikasan niya. Dahil nga sa babyad ito mga tuhan, hikahalulay sim problema sa lagu-lagu. In rida sin Allahu ta'ala kato tanim. Hikaruah hikasan niyang sinula. Rida kuyag sin maas paanak. Amo yan mga tuhan. Dahil nga sa mabyad to, naraak sin Allahu subhanahu wa ta'ala imanu siya. Kataan. Lawi awla india ak sin Allahu ta'ala taba wa amana wa amila salihah. India at si mahasut si mahatinggi, amo na yung mga nagtawat. Si manggup na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amana iban nagparat saya. Wa amila salihah. Iban, yammalan nila ininang. Paamalan kanila. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Palman si mahasut si mahatinggi, naraak na mo imanu siya. Dia akaw, ya kau beriman, usugi bambabay. Inagdaak kay mo makakuyag. Hindi akan kay mo kakuyagan mo. Makakuyagin nagdaak, kakuyagan indiaak na ini ikaw. Nabaya-baya mo na bang kauli kumuyag. Makuyag in nagdaak, makuyag indiaak, makuyag dain harap madtuparaakan kami. In nagdaak mahasut si mahatinggi. Indiaak taba wa amana wa amila salihah. Harapkan siya paina iban ama. Tu intaud niya. Nabutaw intu kuyag. Dahil nga sa babian mga tuwan,
Kaunahan tanyo into kakuyagan mabuto. Apabila nabutok into kakuyagan ini, hipaghalulay sim problema di matu hababaw singgumi, iwan halawm singgumi. Nagproblema manu siya hababaw singgumi. Di sadya bukun sambil halawm singgumi yaw halawm singkubul niya, nagproblema. Hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaunin halawm singkubul nagproblema. Kunin din ang mga problema niya, nagsasagga, nagkakalo in anak, ibang maaf. Malaing kanya ito na halawng singkubon. Nabiya din ito ani nakuha. Dahil nga sa babiyan, problema rakula. Sa pangatod na ito, babiyan, way problema. Dahil nga sa babiyan, way magtali, maglawag, sin kahalulay. Sa baba pangatod na to, hapanali na to, hapag-analyze na to, way problema. Sa kaliamo na yung sa lago-lago problema. Kaya nga sabi ito, palmansin Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Naraak na mo, palmansin Allah Ta'ala. In manu siya, papagbaktiun na mo, haina nila, iwan ama nila. Papagbaktiun. Na, apabila manu siya nagtatagipon patuhan, nagbabakti siya haina niya, iwan ama niya, yaunin tukuyag. Buko ni makakuyag, hapdi kau pagkaon mo, kiuyagan na kau. Bukun kuya gimbihad to. Ubos mo kaya kimaon niya hapdi, kau kiuyagan na kau bukun. Sabab hapdi na ko magbalik. Naig na sabing kuya, naunin pagtawag yan to. Kiyansukan. Naing kiyansukan hapdi na magbalik. Kung naing kuya. Solution sin problema. Paghalulay, sing kasusahan, katan, sing kasusahan, nyari ababaw sing gumi. In paghalulayhan, ta'atullah. Pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pagbakti haina, iwan naman. Wa qada rabbuka, an la ta'budu illa iyah, wa bilwalidaini ihsana. Amin ayat na pangaditan yung nakauna. Na, dahil haruman ini, mga anak po, taliun na to na. Problema to sa lagu-lagu. At pabila wala dooning kuyag sintuhan hato ini. Wala doon hama. Wala doon na ina, wala doon na anak. Ito. Bang naiging kuyag, inggimanti, bukon kuyag. Ang pamuating kagunahan na ito. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu si hamak kay wana Madinah. Hang po tagtu katahon na Makkah. Hang po katahon na Madina. Kawan tagtu katahon. Timulun mong kaning Quran. Naglain siya ring hamak kaharap pa Madina. May tayad to naglaindakan kanya sin Allah Ta'ala.
aon sa lago-lago karayawan. Dito man sila halaw man sinangpo katahon. Laong simbata biyaon positive. Bukon negative. Mataod-tao, nagbaan-baan, naghuro-huro, simod paarama. May tayad to. Doon nila kita. Doon nila kiarungugan. In masanyang iwan makuyang. Dahil nga sa babian mga tuan, palpal Yahudi, palpal Nasara, nakakita, nakarungog. Kaya nyataan nila indayaw sinarama. Hapangadatan sadya. Nagbaan-baan. In nasasakit, iwan sinway nasasakit. Inway nasasakit, mabungis sila ang mga Muslimin. Nasakit mayan simod pa ka-Islam. May kaya na naman nila indayaw si mga Muslim. Aturayan, mga tuwan. Dahil sabad to, aon hambuk Yahudi, mabungi sa mga Muslimin. Labi o mabungi sa mga babae sa mga Muslimin. Manjari aon hambuk waktu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-aagad iwan sin ahli niya. Pagkita sin ahli niya Yahudi amin mabungis, law na ya Rasulullah, dua ahi papatuhan suk na intaw yaon. Amo na saulong ni mabungis sa mga Muslimin. Amo na saul ni mabungis kamo. Dua ahi siya bang man siya piyag mulkaan sin Tuhan. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam asawan niya mahlan. Careful ka. Agak-agak. Hanunut-hanunut. Maita. Lam ub'asu la'anan. Wala ako naraak sintuhan. Manukna. Innama bu'istu rahmatan muhda. Wala ako naraak sintuhan manukna. Sa impaldaakan kaku sin Allah. Magda sin rahmat maun kanila. Magda sin pagkasila sa maun kanila. Iwan magbayta sin guide atulan akarun nila. Tudyo pakabayaan sin Tuhan nila. Lam ab'asu la'anan innama bu'istu rahmatan muhda. Amo yan mga to. Na apabila rin magrida, apabila rin magbakti in anak pamaas, dua na yung tukuran. Manok na imaas pa anak, manok na day sabin anak pamaas. Indoayad to, di kabayaan sinarama. Dahil nga sabi yan, wawassayna linsan, naraat na mimano siya sinparda akan wajib. In subay sila tuod, magmarayaw harwa maas nila. Biadin in dagbus. Maita sila subay tuod magmarayaw, magbakti harwa maas nila.
hamalathu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Hangkan subay sila tuod, kewajiban magbakti harwa maas nila. Lawi awla na tuod inina nila. Hika isa. Yung sabab niya, nagburus ka niya. Hawak to pagburus ka niya, mataod na rugtul hina niya. Mataod na langgal hina niya. Nakarugtol na siya pa masakit. Masakitin bukog. Masakitin kata nyaw na yung sakit, kimugdan kanina niya. Yan pa siya piyag pangiram. Yaw na yung sakit, di matung kanina niya. Sinwala, kaya na naman sinina niya ring tagna niya piyag bata. Hakuti ka siya piyag pangiram na. Yaw na rin matung kaniya. Paina niya, in wala kaya na naman hina niya. Daing tagna niya na hinang tao. Daing nga sabab yan. Hipatumtum sinallahu subhanahu wa ta'ala yaddukato. Bangkaw nagbakti harihanin dagbus, ibadat sa lagu-lagu. Bangkaw nagbakti hasabab bihatin dagbus niya, anugaraan sintuhan barakat. Siya yung puunan simbarakat. Yanugara sila Allah Ta'ala yung katan kagugunahan ta. Sa positive, bukun negative. Turayan tuhan. Hamalathu ummuhu kurha. Dia siya hina niya. Piyagburus siya hina niya. Way na kananam dayaw parasahan. Inina niya, hawak to siya piyagburus. Saka hasabab sim piyagburus siya. Minsanin niyanam niya masakit. Di daminumin ina niya ubat. Sakit para kanya sabab ada kala minum siya sin ubat sin sakit niya magmuliran dumatung pa anak niya ito daw. Kurha. Tiatasan niya rin masakit. Hipatuntum minikato. Sabab masa na to ini biadagbus. Kaya pasaran ni maas. Dugaingin iyalop sinanakapung. Dugaingin maksud simpikilan pikilan sinanakapu. Nakataw paulihan inama niya iban sinina niya. Sinamuatin umbul hambuk singkatan umbul hambuk puas sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang nagbaitay. Rangkan kamu mga anak sindua maas yan papagbaktiun pa ina umbul hambukin na hawak tu nagburus kanin. Kaya na naman sinina niyo yung kataan hanggat tustag kay man sakit. Tuwin niyo kuno yung mga to. Himu bagin tiyan. Himu bagin siki. Di na tumuputa taumpa. Di na tumuputa sinilas. Aturan niyo, pataan niyo, sikihina niyo. Tawa panglag kamu burus. Limag guin siki. Limag guin pad siki. May tayad to. Sabab aun niya unhalawm. Tayan tuhan. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyay takato taniyo.
hikasulga mo hina mo kaya mo. Kung sisinsulga mo, daan mo harap pasulga, bukon habagay mo, bukon na classmate mo, bukon na sa partner mo, bukon. In hadith, al-jannatu tahta akdamil ummahat. Insulga. Yan, hapad sikising kay na. Naaturan na, kitaon ko kunulongin na, bat aun bayta, yan insulga hapad sikim mo. Kitaon ko kuno. Nakita na isikihinam. Sibi, nagburos man kay mo. Insay sinsikihim na mo, ismul. Nagburos man kay mo, bukon na ismul. Double ismul na. Nahinang na medium, nahinang na large, nahinang na double extra large. Nakapakain ninulong mo. Dahil nga sabab yan ito, inayat, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ كُرْهًا. Inamukayat, Anishkur li waliwalidayk. Paimancin Allah Ta'ala, tunggala sadyang pagsyukur mo kako. Pagsyukur kau patuhan mo. Maita kau magsyukur. Nagpapanjari kayo. Maita kau nagsyukur, nakabatok kau papag-iman. Dahil nga sabab yan, apabila manut siya iminang sin uno-uno na ibadat, nagsyukur siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkur li, paimancin Allah Ta'ala, pagsyukur sadya kau kako. Nasa kalintaw, nagsyukur na haingat. Magsyukur lang na ingat, maingat ako. Nagsyukur na hakusog. Magsyukur lang na kusog. Wala nagsyukur pa Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, magtatao din kasusahan na to. Din Allah Ta'ala nagbaita, haparman niya, Anishkur li. Harap niyo sadya ka ako magsyukur. Ay ikaw magsyukur, ingat mo. Bukun ikaw nagpaingat kay mo. Ay ikaw magsyukur, hansam mo. Bukun da ikaw nagpahansam kay mo. Nahisiw. Hina mo, bukun. Hiama mo, bukun. Hisiw. Allah Subhanahu. Anishkur li, pagsyukur sa dakaw ka. Bangkog da ni pag-iman mo, pagsyukur pa Tuhan. Bangkimog da ni panauhid mo, pagsyukur pa Tuhan. Apabila kimog da ni pagsabayang mo, pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kimog da ni pagpuasa mo, pagsyukur pa Tuhan. Yung katanda akan kayo kimugdan, pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabangway, pagkupur. Wala kaya sayuhan sinanaka po Adam. Mataod to hinang niya kakupuran. Hasabab sin wala siya nagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sin piyaggugunan niya, inlangit sin Tuhan. Bukun langit niya, piyaggugunan niya yung lupa sin Tuhan. Bukun lupa niya, piyaggugunan niya yung hangin sin Tuhan. Bukun hangin niya. Anis kurli. Paimancin Allah Ta'ala. Ay ikaw magsyukur pa paran mo. Ay ikaw magsyukur pa maas mo. Ay ikaw magsyukur pa isiw-siw. Pagsyukur sa dakaw po no. Naam pa na siyugpatan. Anishkur li waliwalidayk.
Ivan, da akong takaw magsukur pamaas mo. Yung sinagdaan, Allah subhanahu. May takaw reaction tuhan magsukur at paina mo, pamaas mo. Bukun sadya siya. Anis kurli wali-waliday. Di akaw, papagsukurun kau ka niya. Ampan ako isabdi at pagsukur kau ka kanina mo kaya mo. May taed to. Na, hamalat hukurha. Nagburus kay mo, dahil nga panagnaan, hangpo bulan, sambil palabi-labi, wala tu daw na kananam dayaw parasahan. Ni parasahan sa Diyos. Siya gawa siya dalan niya, sabab yawn aong kalasahan niya, yawn aong nikmat sinallahu ta'ala halawm sinbaran niya. Tiyatasan niya. Misan bihaluan. Aun ina, di makakulang. Di makatug. Nagkukulang, nagkikidi na makatug. May ta. Yad tuaw na lang. Himiwa. Kini di na makatug. Patuo palawari da, nagdaraya di da, nagdaraog di da, na naglilingkod. Magamga. Naunim way natuod, suway nagtitindog, sa timindugin ina matuog, na naman yung kuno, matuog nagtitindog. Siya kaliri kung magbakti si Bihandagbos. Nagaan-gaan hamasa na to ini. Inahang katahon di kawihan cake. Sa imbakay ni adlaw-adlaw, nung talong yung favorite mo cake yan. Sa babing cake, biya hindi namambat. Ang kasaba cake, ang minggo cake, ginasan ng cake. Hina niya rin isang kaingatan, nung talong ni mga kasaba cake yan. Kaingatan hina niya siyang lagday bang piuto. Turayan mga tuwan. Na, pagsyukur sadya kau patuhan mo. Iban pagsyukur kau panina mo kay ama mo. Aula-aula na tuudi na mo. Mayta, hamluhu, hamalathu ummuhu kurha. Wawada'athu kurha. Piyagburus ka, halong kaming sanaan. Pagbugsak mo pasikaan. Pagwa mo, halong kaming sanaan din ina. Aming gumawa ka rin kanina mo. Hautan simbuhi ang patay, pananaman ina. Ay mong tuod kalupay Bihandagbos. Dihi papalupa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mataod na lupa hamasa na ito. Dahil nga sabab yan, mahunit, mahalula yung problema, sabab yung problema halong bay. Halulayonin hawa, yad to hapunan yung malago problem. Gamutin nagkang. Bubuhan mo ang dahon, di mo bubuhan ang gamot, patay. Sabi, bubuhan mo ang gamot, di mo nabubuhan ang dahon, buhi. Bangkahoy, 9 tao. Mag-akayad na mga tuwan. Sabab, aon puunan niya. Na. Amo yan, mga tuwan. Yung kagunahan na to hamasa na to ini weta sinallahu ta'ala ayatin. Hawak to siya gumawa. Ang pakaibanan sa tirakan niya. Turayan to. Nakapakain ni ulong mo.
Sa nagmalilla din ina mo. Aun ina, mga nakali matira kanintiyan. Mapaya da. Sabab sinlasan niya. Haridji kidihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Anarun na to, imata na to, magtangi sa maas na to. Bang dingi, misanda kumana tayo na to. Buko ni pagtangisan mo, bakay mo. Kalugpasan kauluha. Sa gawain pagtangisan mo, kugiban kuyag. Hiina mo kailo. Kiyugdan si masakit. Sin wala siya hingla, wala siya yun. Harwa parakala. Hawak tu nagburus kayo mo. Iwan hawak tu pagbuwak. Pilain lukay niya yan. Hamluhu wa pisaluhu salasuna sahra. Inlugay, pagburus kaw, iwan nagparurok kayo mo, nagipat kayo mo. Salasuna sahra. 3 bulan. Turayan tuan. 3 bulan, bukun 3 adlaw. Bukun ang kaadlaw, misanin ang kaadlaw sa jamaw ni. 3 bulan. Salasuna sahra. Hangpu bulan. Unin ang bulan nito. Kaya hunitan hina mo. Hipatumtum tu jadto katin hunitid tu. Papagbaktiun kita kanina tawak na riyad pindagbul. Banguhin ang inyad tu. Nakasolve kau sim problema halawm. Bang nahalulay na halawm, halulay na inakuha. Turayan. Pangan naluntan yung marayan. Dihi kahalulay sim problema yung mataw dun. Agam man nagambulda na yung tay mangug, yung magbakay-bakay. Nagtuhumatiw humahina. Uy na pagpangandun. Sa bablas sahun sinanakin ina, matawad sin, tawad bulawan lang na ina. Bukon niya la sahun kal na dia aksiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Inipatan niya kuting halambay, sapo-sapuhon niya ino. Maulong teto daw niya. Sambil magpata, pagkaryon, pabayo niya. Inina niya. Di niya namin siya nitapilin bayo niya. May ta, ipamahu-mahu na. Maapda ko ma. Sinyaw na ikasulga niya, hina na yung kuting niya ri. Nalong na may tahiya buhuray na kaya sulga na yung kuting niya. Ipat niya, sabo kung biya simpag-ipat mo. Ipat niya yung kuting-kuting. Ipat niya yung tao-tao. Ang pembiyawon ipat yung kuting, wala na ipat yung tao. Yung kuting, bihan siya, favorite niya. Inama niya, iwan sinina niya. Di nabihan, mga dapat lasunin ni Biho. Turayan doon. Sinjang ni kasulwa kaniya. Al-jannatu insulwa ya napachikihinam. Unun niya to. Kaya anggilan kau sin nabing sana to din mo. Nabing sana to. Dahil sabihan to, pagbakti sadya ko. Ingkagi mo magbakti, ay mo akaring kabayaan mo, aun guide din Tuhan mo. Amo hadjad pinakaroon mo. Na inlugay, hina mo na kananam, sinwala na kaya na naman. Nagburus, iban nagipat kayo mo, salasuna sahra.
katluan bulan. Napila taon in katluan bulan. Aturayan to. Na. Ay mo pina, inatensyon, sinapkal mo, simpikilan mo, magtukan ina mo, kaya mulawi awlahin na mo. Dahil nga sabab yan, ang nangasuhan mo, sahaba. Ya Rasulullah, mangasuha ko kayo. Hisyuin siya rayaw-rayaw, baka yun kurya dunya ini. Bihusni sohba. Hisyuin siya rayaw-rayaw, dahon ko magkasilasa. Inunaw na yan ito, mga bakay niya. Mga bakay na matawad singin. Mga bakay na matawad koneksyon. Pagjawab, sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, hina. Hina niya ito, hindi misan umambit, dunay kadigadyaw. Nasipog ka ba kayo? Gaman, ano niya, pangkukusalong na ina. Tauro na kid-kid yaw, niyambit ko hadya. Nagpipiang-piang lang na kid-kid yaw, niyambit ko sadya. Mengkan hina niya, ikasipog na yung maas niya. Sarang niya, tinagin niya na mga bakay, ando na magbakman kita niyo magbalik, magbanding-banding man kita niyo magbalik, yadtuhin na, kadtuon ko. Sabsul ka ko, yung kamu yan, biyak di pa. Turayan, tuan. Nah. Amo yadto hindi ay takatutan niyo. Nawang nato na hinang imbihad turagbos. Way problema lombay. Ano garaan sinallahu ta'ala barakatin lombayan. May tayad to. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rida Rabb fi rida walid. Inallahu ta'ala magkuyag. Hisin kakuyagan sin Tuhan. Amin dua maas makuyag siya anak niya. Bukun kuyag kerilan siya singin. Ba't bukun kuyag yung sin magkaubos? Kaya sabi yan, maway yung sin, magsagain tao. Magambul da. Na. Rida Rab in kuyag sin mahasot si mahatinggi fi ridal walid yaun hakuyag sin dua maas niya haanak niya. Pabila makuyag na in maas paanak, yan na yung barakat. Tiyo pagkaon mabarakat. Tiyo badyo mabarakat. Mataod badyo bihaon. Kaya kaluin ina. Kaya kaluin katulong. Kaya kaluin katantan. Sa babadlaw-adlaw maghukas. Ampa siya atulon. Biya lang na papataak to rin badyo niya. Yung panggayo niya. Biya papataak tulong niya. Na kaluhunin ina. Uy napalan siya. Kaluhunin katulong. Liso-liso hadya kaulong niya. Sing katulong sa dayaon. Bukon ni tawon madtukan niya. Yung katandiak-dakan bukon. Tumawang sa dayakan niya. Nah. Ingkuyag sinallahu ta'ala. Yaw na kuyag. Sindwa maas pa anak niya. Biya din indagbusin kuyag yan, al-ihsan. Amin nagbakti. Biya sin na pangadi na ito nakauna. Piya nga subuhan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, mga subo kami kayo. Unuin hinang bang namuk mahinang. Kalasahan kami sinallahu ta'ala. Kaibanan, unuin hinang bang namu mahinang, tausul wa kami. Nah ini pagpangasubo na to bihon, unuin hinang bang tamahinang, mataw din pulag-pulag ta.
magmilyonaryo kita. Milyonin kaya kaputanta. Amad to, imataw di pagpangaso. Ang pembiyad turag bus, lawakan kamulong na si mataw. Si maluhay ra pa kuya kunin tao. Basta kaulong na matawd na sin, ayaw pari kampung mo, yung kampung mo rami, sanin bukon mo kampung, maglasya sa kitalong na tuwan, bang sugsugon. May tayo nakapamong bihad to, sa matawd na sin niya. Ang painoy pa sin, uy, misa maginuino. Bihanin tiyatali. Na inyari bukon. In kuyag sin Allahu Ta'ala yaun hakuyag sin dua maas ni anak niya. Na may takimuyag imaas niya kaniya sabab hinang sin anak. Imbiyay ta sin Tuhan kaniya amin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Inhinang kakuyaran sin Tuhan as-salatu ala waqtiha. Umbul ang buok. Umbul dua. Sa umbul ang buok na birrul walidain. Amin tao nagbakti haun. Di niya pagpasusaw nina niya. Di niya pagpatuunin luha sinina niya. Bang nagtangis sina niya, tangis kuya, bukun tangis nagkarukaan. Mataud mata sinina. Nagtangis karukaan. Piyaso sa sinana. Bukun piya kuya. Dahil nga sabi ito mga tuan, mga anak ka po at tiranan, maglalago yung problema. Sabab bukon kita niyo hakabayaan sin Allah Ta'ala. Miyaon kita niyo pakabayaan na to. Lialag na to ni kakuyag sintaw ka to. Sa ing kabayaan sintuan namin ni kakuyag. Wala kita niyo. Na abutan na kita niyo sin kiamat sibi-sibi. Wala kita niyo nakapakuyag. Hamas na to. Inapakuyag na to. Bagay na to. Bagay na to kay kadigaran. In ama na to iwan ina na to. Sehinggan magdupon sindaghan. Mahita. Nabang di dupunan umangkat. Mahita ito. Nagkasusahan na anak. Yung pag-uwi, lisag pito, umuha, lisag, tuusin doon. Uwi din nga school. School, unuhain mga bihadlukay. Unuha yung mga university bihadlukay. Tuwan. Na. Yad to yung positive. In kuyag sin Tuhan niyaw na kuyag sin dua maas ni anak niya. Bukon kimuyag pa sa lansin, di lang sa laksa sin. Magkaubos din sin. Sa amin babaktian biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabalis ka tanayad do. Wa sukhtullah. In astul indugal sin Allah Ta'ala. Ya unday sa baharugal sin domaas. Narumad law riurugalan. Diurugalan yung maas mo kay mo. Marugal kay mo Tuhan. Turayan, tayo mangod na mo. Dahil nga sabab dito mga tuwa. Mga anak ka po, hatiranan ini, sa barang sinabutan sin suara ini, magsama-sama kita ni. Lawakun na to, ini kahalulay sin problema, hababaw sin gumi, nakalamod, umbol ang buo. Misan salak sa insin na to, misan salak sa imbawaktian na to, maas na to, apabila kita niubukun hasalakan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lara. Bihan mo sa sakatan Bulawan. Bihan mo sa sakatan Dublon. Bihan mo sa sakatan Intan. Bang kimakangin dyan tungina mo kaya ma'muwayra. Di ka. Sabab bukon amuyad do. Subay kita roon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Anis kuruli, parman sintuhan, pagsukur sa jakaw kako. Bangkaw kimugdan nagsukur patuhan, di ko makupur. Bangkaw rin na makupur, kimugdan na ka, kabayaan sintuhan. Bang, kau kimugdan na kabayaan sintuhan, kumugdan na kau mag-ina iban mag-ama. Amo yan mga tuwan. Dahil nga sabab tu, tadi sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bangin ama mo, ina mo, wala sila nagtatag-ipon patuhan. Pakaroon ko sininang nila kung magtag-ipon. Nadya ko makad. Naunin hinangon mo, wa sahibuhuma pid dunya ma'rufa. Ina mura sila, ama mura sila. Tungod pa hinang mangi, ay dya ko makad. Wa sahibuhuma pid dunya ma'rufa. Sa lugay no yari dunya, bangang kagunahan niya kay mo, ang paunda kay mo, tunayan, ama mo siya. Sa kondisyonal, pamarayaw siya. May tayad to, la ta'ata, di man dyan na kau magtaat, pay siyo-siyo. La ta'ata li makhlukin pima siyatil khalik. Misan pahiyama mo, misan pahisiw, mapukbong kay mo, apabila impagtaat mo yan, mabangga mo na, masulang mo na, ingkabayaan sinallahu ta'ala, la. Di na. Impagtaat dito, way na, patuhan na sadya. Na. Inama mo, wala nagtag-ipon patuhan. Inina mo, wala nagtag-ipon patuhan, baya-baya niya na. Sa hangan ama mo, hangan ina mo, yadto paon kay mo beta sintuhan. Wa sahibhuma pid dunya ma'rufa. Nabiya din namang nagtatag-ipon. Misalin wala, adya ko makadkan niya. Ay mo din akaran niya, akaron mo kanya pamangi. Sa pakaunon mo siya. Bihan mo siya sing kagunahan. Mang siya nasakit, hospitalizon mo siya. Amad tinwasahibhuma pid dunya ma'rufa. Daha siya mag-umban-umban diha dunya ini. Hakabayaan sinallahu ta'ala. Ulong na rin na siya magsabayang. Kunda siya, ayaw. Katungod yan to, bayan niya na. Sa tabit na siya. Sa hangan ama balikan tan, yung hangan ina, yaunda yung kawajiban mo kaniya. Wa sahibuhuma pid dunya ma'rufa. Amo yan to mga tuwan. Dahil nga sa yan to, inla siya pa ama. Labi aula pa ina bialikan. Ya Rasulullah, in pangasul ko kayo, hindahon mag-umban pa nun, diha dunya, isiyo, hina. Pag-ubos hina, isiyo pa. Hina mura, nakapila, nakatu, hikaupatin ama. May tayad to, wala to, di nama nakananam kawinsanaan kayo mo. Bangaw kawinsanaan kaya na naman niya, bukun na to. Magkita sa jakay mo, nuwain favorite sinanakwad turatu-datu. Panayaman. Namulat tinunit niya, magkulap-kulap, pumatod-matuya. Marilong na amon niyaon. Ampain hina taniyo. Nayaw. Lagi-lagi bang mahut? Imbiyay tak sintuhan masa. Imma yablugan na indakal kibar. Bang magut na hakalaas. Yung pagbaktian to, di nga tikmil, nakahati ko dunya. Labi awla, hidubol time muna, bang magut na yung kalaas. Maita, bang magut na yung kalaas, mag-minus na.
Tulayan tuan. Nah. Nabasa na to ayat panagnaan pangadyan na to. Sinlima ba yun? Bang magut na yung kalaas. Unin di manjarinang. Unin manjarinang. Diuhulan ka. Wahfidh lahuma janahadul. Pagpatiko po kau tuod. Kanama mo kainam. Aula-aula na to din na mga waktu kalaas. Sabab taon mo yun, kumaunin panghati niya rin niya kau pagkaunon. Baliktad. Dahil nga sabab yan, siya sapu-sapu mo. Tiya talo-talo mo, biya bata-bata. Uning favorite mo, uning kabayaan. Yan, tuan. Sabab nagbalik yun pagkabata. Bukun baran niya nagbalik sa pikilan niya. Kaya sabi ito, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā wa qul lahumā. Dahil nga sabab yan, sulga mga tuan. Bang sulga, ikasanyang dia dunya. Dahil nga sabab yan, nainu ini mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatuwi alikan. Taumangi. Hisin taumangi yan, anak. Yabutan nin ama niya, iwancin ina niya, at tawahamuk din kanila, kalaas, wala kaya sud niya sulwa. Dahil nga sabab yan, papagsadyahon kata niyo, luto pasulwa. Luto pasulwa, pagbakti, hay na iba naman. Matapiliban pagtagipon pa Allah. Tulayan doon. Pagbakti, hay na iban ama. Nakatubi alikan. Taumangi. Tauri mabayasin karayawan, labi ulari mabayasin sulga, nakatubi alikan, inda siyo yan. Amuin anak, nag-abot siya kalaas siwan sin ama niya, wala na kaya sulga ino. Sinya untuk insulga. Buku na bakay niya, buku na tunang niya, buku na classmate niya, buku niya, kan ama niya kainan niya. Aula-aula na tudi na niya. Mig siya nga ba, kuya kanina niya. Magbalik siya pagbahay, double kuya gina niya, kaya ma niya, sabab, aun narara niya kuya. Sa kalituan, pag-uwi niya, bukong pa umul, pagbaita niya. Ba't bang umul na, nayan tunay kubul na yama niya kaya na nasing kasusahan. Doon adlaw yung karungukan hina niya, kasusahan na sa niya. Suway, kuyug, iwang kuya. Nah, aturayan to. Nakatuwi alikan, sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, mga taumangi. Taumangi. Nahinda siyo yan, balikan na to. Amin anak. Iabutan niya, hakalaas, maas niya, panghilumit niya pa. Pangaan niya magsusungit. Pangaan niya magpipisul, di niya pisulan. Tawad na kunusin niya. Pangaan niya manunuptok. Pangaan niya magmimake up. Turayan tuan. Sini niya drisan sintuhan ikaw. Nalaw-naon dapat pulag-pulag ko, nagkalu-kalu. Pulag-pulag kuan tulong na kuan kura. Sin kura. Naamoy lima mo, nakakaon pa lima hina.
piag hilog mo, piag sapo mo, piag butang mo sinuwat habaran niya, bukul 5 sin taurugay. Kakuyakan niya ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga anak kapo at tiranan, manali kita nurumadlaw, magpatawad simbihan, di kasan niya. Bang wala doon yung kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tiyali na to, yung kabayaan sin Tuhan, hinangon na to, yaon nakatantanin marayaw. Yaon nakatantan in marayaw. Bukun to din marayaw lang, bangku karihilan hina yaon sin, bangku karihilan hina mayaon sin, dumayaw raw sa uninatay. Dumayaw, bangway na ikarihil mo tuan, na isa. Ampay dirihilan, ampay natulan, dahil Allah Ta'ala ang pamunia agad. Labi rin sin-sin sa babarakat inirihil sin Tuhan. Kuya, ginirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na murah-murahan mga anak kapo. Patubtubon na to dito yung pangadyan na to. Pataurun na to dito sabab. Amoy nimpuunan singkatan. Apabila rin dumayaw, di umatuling kahoy ini, way bungan niya. Datungan siya biya sindi matong biyaw nag-ilnin yung dunya. Di na tumubuin. Na murah-murahan mga nakapo, ipanghinduan na to, bang mayanin kita niyo. Madawhat ta niyo yung kabayaan sin Tuhan. Misan na to na rin na madawhat yung kabayaan na to. Bang man na to maagad sadya. Yung kabayaan sin Tuhan. Di ka to. Hatiap-tiap silukan. Iban bang man na to maakading kabayaan sin Tuhan. Di ka to tudyo pamaasta niyo. Iwan pa uno-uno na kabayaan sin Allah Ta'ala. Amin ikasan niyang ka to tanyo. Sabab tantuhon na to. Yung kabayaan na to. Bang wala doon yung kabayaan sin Tuhan. Bukun barakatin para tungon ka to sin Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته